1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. В июле 1889 года Парижский конгресс Второго интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Долгое время 1 мая был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел политическую окраску и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира. И сегодня День труда – это яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, мирные шествия. С 1 мая, дорогие трудящиеся! Күтүлэх ымыя, жол соргу булаган тетерден, күйөгүнен чергейде сугуну, үттеннин эн бүгүн бусирге. Күн он юр кырдаллах, көреге йырылах, үленен ухуктар үтөекен жоннордох, түрүт бор керетин керексен улатар, эягас сыягас өрүннен үтчаттах, үтөекен дойду, бу бихи көрдеммит. Өтü күннен күнді көрден нәхлеген оқтақтыра, үйнер сәддер кескілләқ кәнчәрі чаппыт, үленен жолломмут, үләхет нұроппыт, көрден нәхлеген бары үләхет жон сіргетін, көйіқ май бұрағынығынан әғардалі бет. Кехаймак история тыгар бөдөң уларилар келлер бит, сүрбәһе суяга кыржагас көлөне, үгүс сылларга республика тытын хахайстватын ара салаларгар инники көңгә сылжан үлелән хамсан келбит жон, бахыркай сайдыны агалбыттарын муңутур үрдүк кирбилери сетиспиттерин үрдүк кен тутунунан белети бит. Ити барата кинелер көмүс көлөһөннәренән, күстәк жулурдарынан, үләгә бериниләк сыһыннарынан сетиһеллебитин билене бит. Ол курдук үтүөгө үрдүккө сирдир, үлэхет ага көлүөнө бир дойдулаактар быт аттарын. Бүгүн аттарын аттан, ахтан санан, ытыгылан ахарбытын көңүллән. Мордовская Екатерина Даниловна, Кыгыл знамя орденнах, Николаев Роман Андреевич, Бачот знага орденнах, Николаева Любовь Николаевна, Уля Албаната, Үхіс степеннах орденнах, Павлова Раиса Кириковна, Уля Кыгыл знамета орденнах, Говорова Анастасия Афанасьевна, Бачот знага орденнах, Сидоров Роман Михайлович, Кыгыл знамя орденнах, Сидоров Петр Кононович, Уля Кыгыл знамета, Онна Бачот знага орденнах, Самсонова Мария Петровна, Маркова Анна Павловна, Российская Федерация, аты эрген холбахугун эйгетер, килбеннах үлелеринихин орденнахтар. Чыпчалкар дөрүлерин рекордтарын улуктабыт үле бастыгнара тустак үлелерегер олус беренилях, үрдүк иддебиллях, бейлерин кеннергер саңаны бастыңы улуктур үле жиңнях геройдара этилер. Төһөдө сыллар конуктар асталлар ханныгда тутулга олор буппу тиһин, биһиги кинилери куруп бастыңнар чулуулар диен атты турокпут, кинилер үрдүк аттарагар ытыктабыл онда сүгүрүү белете үйелерге оһон сүтен калы суога. Күнді ытык көлөөнө жомутугар, үгүс сылларга үлени өрө туппут бетерәннерге, бағарабыт чеген чепдик доробияны көгел нускал олугу. Күйөк май бұлағынығыдан нәхелекпет бары үлехет коллективтерін ис сүрек бедеттен ағаддылебет. Елизавета Туласынова атынан Тулукчан оғыс адын коллективын, Иккис дөппен орто сколатын коллективын, Олықтақ жағалта коллективын, Олық жағақ коммунальна қағайстыва Иккис дөппен оғы участагын коллективын, Олег Дмитриевич Леведев атынан Юлу спортивный залы коллективын, Ақсыз нөмірді Олықтақ Бахарнай час коллективын, Уот сетимент коллективын, Олықтақ ветеринарный пун коллективын, Балыға коллективын, Бағарабыт үрдік сетихилақ күргемнақ күштақ үлені барымат бұяңнақ байлы толығы, чеген чепдік олығы, дұрубияны дойдырдығар, Аннабыт ярахан ырыттан жалты тұттан бәй-бәй бітін Қарыстаған чөл, чеген, сылжамыт бары бирге ұстып көмей торуққа.
Қаңаластар, самыртайдар, көрдемнер, үлеға қамнаска кыйылақтар, спортка бастыңнар, искусствоға, культураға таланнақтар, кинлертен кихи веренере, қолы бұрыңыстара әлбәқ детеғін. Әйгені өссі түгіл айылға хуқтар, әйені, жолы соргуну, тапталы туайар, саргылақ сас брахнигінан әғарділен туран, чеген чебдік доробияны, үлеға қамнаска сетихилері, жолу соргуну бағаравыд.